izandla abazalwane. Singahlala phansi egameni leNkosi. Ngivumeleni bathandekayo, ngibingelele Sihlwa, ngibingelele the father of this house, ubaba uMalunga nomama, i-leadership yonke yebandla, abefundisi bonke abakhona, i-fivefold yonke, abazalwane bonke abadala nabancane. Ngiyanibingelela egameni leNkosi uMsindisi wethu uJesu. Ngiyanibingelela abathandekayo, u-amen awulingani nami. Ngizolokhu ngibingelela abazalwane u-amen aze abhalanse kahle. Ngiyanibingelela egameni leNkosi. Ngeke mina nehlo lamaNazaretha abazalwane abasawudonsa nje. Ngiyabonga kakhulu Malunga ukulwela ukugcina lobu budlelwane okusukela ezandleni zika baba wakho uMphostoli, ukugcina lobudlelwane nomama kuze kube manje. Sasingazi ukuthi nawe uzoqhubeka nathi, sasithi nawe uzoyiqalela abantu bakho. Manje wasimangaza mawuthi hayi imina abantu base-Ark, nami ngiqhubeka nani, nothando osinikeza lona nokumethemba uNkulunkulu okithi. Mina kuyangithusa, ngithusile nje ngaze ngakhala mama ngathi awu kodwa yini ukungizonda okungaka, suka ngigaxa namadododwa kanti ngakwenzani ngempela. Ngibe sathi ngiyibuka le poster ngithi kodwa uyibonile lento ayenzelana yini nje, ibizwa ngokuthi yini lento. Naku ngitshiloza ngedwa phakathi kweyintshebe, yingoba ngafelwa indoda kanti umfelokazi wenziwa nje e-Faith Mission. Hayi nina ama-5 hayi abafelokazani baba makufika kuthini kokhulunywa udaba lwemphefumulo. awuthi uphumule mina wafona manje ukufona bathi nje ngizomziba kanjani uNkulunkulu. Angikwazi ukumziba awuthi ngimlalele ngozela ase ngaphaphama. Washo ukuthi lo muntu uyayibeka inkinga zakhe kufuneka ngimlalele ngimelekelele sehlukane esepholile ezwa. Ngithi ngiqeda ngalokho kwangena umuntu nithi uzokhuluma into engcono kwafela wathi yazi mina angisakuthembi ngokuthi uNkulunkulu khona. Athi yo ngimqala phike lona-ke lo wavele wakude kakhulu-ke lona kufanele ngixakule ngimsebenze sehlukane sevuma ukuthi uNkulunkulu khona ngoba uNkulunkulu ayikhi izimo ezimenza ukuthi angabe uNkulunkulu. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ngoba enzele wena, futhi ungakwenzeli akumenzi angabi uNkulunkulu. iBhayibheli lithi uyizolo uye namuhla uye naphakade. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu ngenxa yakho, uNkulunkulu ngenxa yakho. Akabanga uNkulunkulu khona kuwena, waba
uNkulunkulu wena ungekho wena wafela wabone uNkulunkulu alibonge igama likaJesu. Ngizongena ke bazalwane odabeni umoya ongcwele akubeke enhliziyweni yami namhlanje ukuthi ngilumemezele sisaloku simove to another level. Kodwa ikhona into okufanele yenzeke engihluphile mpostoli mangilokhu ngibuka le team yakho ethi lento ithi abantu kufanele abamazi uNkulunkulu, because you can't move to another level ungamazi uNkulunkulu. Kufanele abantu bemazile uNkulunkulu. Ungisizile uNkulunkulu bazalwane ngakwazi ukufika izolo because yangihlupha into yokufika ngingazi kahle ukuthi umuntu okade ngithi sisha sempela ubeshisa kanjani. Manje ngifuna ukufika kuqala ngizwe ukuthi ushisa kanjani lo muntu ohamba phambi kwami. Ngizwile iyayibeka ke le ndoda yakwamsimanga into yokholo. Amen. Mhlambe kudaba lwethu luyohamba lilinka lapha nalapha yana. Ngicela sivule incwadi kaDaniel isahluko sesibili. Because mangaze ngiqala ukukhuluma ngizokhohlwa ukufunda iBhayibheli. Sengimdala kuyenzeka ngikhohlwa. Ngibone sengiqedile ukushumayela ngithawa basala bengisho ke laba bo TikTok bathi uyashumayela nje akalifundi neBhayibheli. uDaniel isahluko sesibili. Ukuthi sengimdala nevoice okuhlabelela isabi khona. Ngiyakuthanda nje kodwa umuntu mayikhula phela ivoice iyakhathala nami ngiyayizwe yami ayikhathele manje le voice. Bengizothi akekho onjengawe nongali okubonwayo nentaba zingakudluka kodwa wena uNkulunkulu unikuze bephakade. Ake umise uthi lwesibani phakathi komphefumulo wethu ebusuku. uNkulunkulu ukhanyisele, khanyisela umphefumulo wethu ngezwi lakho. uDavid uthi likhanya endleleni yami lisibane enyaweni zami. Sikhanyisele ngalo uNkulunkulu kuze siyoqhubeka nohambo lwensindiso. Wenzele igama lakho udumo. Ababoshiweyo uNkulunkulu baphulule ngamandla ezwi lakho. Abacindezelwe susa imithwalo phezu kwabo. uNkulunkulu ongcwele abagulayo baphilise. uNkulunkulu abayethileyo bephelelwa amandla banikeze amandla amasha.
ngalo izwi lakho uNkulunkulu owadabula ngalo izwe nezulu. Sithathela udumo kulesi sizukulwane, sithathela udumo kulaba bantu ngomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela abathandekayo uma ekhona okwazi ukufunda angifundele ku chapter 2 incwadi kaDaniel umprofeti. Aqala ukufunda ku verse 26. Afunda 26, 27, 28 agcine ku 29. Ukhona yini umuntu ongangifundela? Inkosi yaphendula yathi kuDaniel ogama lakhe lalinguBeritshasha, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, impihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi nabahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadnezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nemibono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Wena ke Nkosi, imicabango yakho yokuya kubuka khona emva kwalokho yafika kuwe usembhedeni wakho, owambula izimfihlakalo uwazisile okuya kuba khona. Ngiyacela baba, ngicela uthandaze baba Malungu. Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Lukhona ongangifundela wena sisi, ngafunda mawunayo enye ilanguage lapho, mawunalo olunye ulimi He considered the reproach of the king asked Daniel, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you were lying in bed are these. As your majesty was lying there, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what is going to happen. Ngiyabonga sisi. Ngiyangivumela ngishumayele bazalwane. Isimemezelo sithi kukhona uNkulunkulu ezulwini. Ileso isimemezelo engizosenza. Umhlola la bazalwane ukuthi inkosi ifuna into ongakaze nje uyizwe emhlabeni. Ithi kubantu bayo abayitshela ukuthi yaphuphana. Bazalwane, phela umuntu uyumxoxela iphupho bese uthi nali iphupho lingidida, ungakwazi yini ukungichazela? Kodwa ithi inkosi, ngifuna umuntu ozongitshela ukuthi ngaphuphani mina ebusuku, bese engichazela ukuthi leyo nto engayiphupha isho ukuthini. Lana ke sibona uNkulunkulu uma umfundi weBhayibheli ezoti akula abantu asebezobulawa, izangoma, izanusi abahlakaniphileyo
ngoba basebezamile bahluleka. Uma ukuba umuntu osheshuzwe nje bengeke ngithathe lama-hour washoyo umpostoli, mina bengizovele ngithathe 20 minutes ngihlale phansi. Mina ngidonsiswa abantu abanamakhanda aqinileyo abasuke bengezwa ukuthi ngithini. Ngithi mina basebehlulekile laba bantu. Uyabona nje ukubuyezwa besosheshe sifike la isiyakhona. Mase behlulekile kwase kusondela isikhathi sokuthi babulawe. Kwakubekwe isikhulu esesizosebenza udaba lokuphanyekwa kwabo. Babulawelwe ukuthi bahlulekile ukuyitshela inkosi ukuthi iphupheni ebusuku. Angazi ukuthi wena wawuyodabula yini. Wawuyokwazi wena ukumtshela uNebukadnezar ukuthi wena Nkosi waphupha nanti iphupho. Uma sebezobulawa uNkulunkulu uyafika kuDaniel. Uyamxoxela ukuthi inkosi yaphuphana ebusuku. Isimanga lana befundisi iBhayibheli lithi wamxoxela nemicabango. Wamxoxela imicabango yenkosi. Umefika uDaniel uthi wena Nkosi imicabango yakho yanqamula embhedeni wakho awubazalwane. Uthi imicabango yakho yanqamula embhedeni wakho ulele ebusuku. Ebese mtshela ukuthi imicabango yakhe yayithini. Ebese emtshela ukuthi leyo micabango yayisho ukuthini. Uyazi mina makufanele ngishumayela kufanele nje kufanele ningangilethi mina epulpit. Mangabe ukuthi ngisuke ngifuna ngishumayele mina ningangilethi mina epulpit. Oh sanibonani wena Nkosi nansi imicabango yakufikela. Into engakazizwakala emhlabeni ukuthi umuntu uxoxela umuntu imicabango yakhe. Futhi uthi wayicabanga ebusuku ukuthi le micabango yanqamula embhedeni wakho ebusuku. Mina ke ngizokutshela ukuthi wacabangani wena. Uthi uDaniel ungacabangi wena Nkosi. Kodwa uNkulunkulu wayetshela izinto ezizokwenzeka. Sanibonani ebusuku. Uthi kwakuyona imicabango leyanto ngoba uma bazalwane songena kahle ezweni likamoya sihambe ezweni leyiprofetho namaphupho. Kufuneka abantu bakwazi ukuhlukanisa amaphupho bawahlukanise nemicabango. Bahlukanise nemibono bahlukanise neyiprofetho. Uthi ngizokutshela mina leyanto wena oyibiza ngokuthi iphupho kwalelona iphupho. Wena waxoxela izinto ezizayo. Mina ke ngizokutshela ukuthi izulu wena laqoxela ukuthi yini ezokwenzeka emva kwalokho ngesikhathi esizayo. Cela ukubona abantu ababili noma abathathu abashumayela phakathi kwethu. Alibonge igama likaJesu. Uthi uDaniel evikela laba bantu abazobulawa. Uthi akekho umuntu ohlakaniphileyo. Uthi akekho umuntu ohlakaniphileyo ongakwazi ukukunika lento oyifunayo. Uthi akukho umuntu onokuqonda Jesu ongakwazi ukukunikeza into oyifunayo. You are demanding too much, King. Akekho umuntu oyisangoma uNkulunkulu ongakwazi ukugulela imicabango yakho. Akekho umuntu oyisanusi ongakuhlahlubela udaba lwakho. Akekho umuntu ochitha amathambo ongakwazi ukurida between the bones udaba lwakho. Abese ethu Daniel kodwa
Hallelujah. 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 Athi kodwa ukhona uNkulunkulu ezulwini sanibonani. Athi kuNkulunkulu ezulwini. Loyo Nkulunkulu uyedwa ongakwazi ukukhuluma lento oyifunayo, akhuluma iphupho, akunikeze nencaso. Kodwa kulabo bantu osufuna ukubabulala udlale ngabo, ngoba akekho umuntu ongakwazi. Singashumayela ebusuku, masoshumayela fanele ukutshele lo muntu oseduze kwakho uthi akekho umuntu ongakwazi. Besuthi kuye kodwa yazi ukuthi indlela into bamalunga ngathi Jehova engathi singaphuma sihambe emgwaqweni yasemlasi sihambe simemesa sithi kodwa ukhona uNkulunkulu azulwini. Ngahalela ukumemesa engathi besinabalanda baphume endlini bathi bathini laba bantu, sithi kuNkulunkulu azulwini angena endlini. Daniel ungikhumbuza intombazana yezwe lakubo eyathi enkosini uNahamani iboni idliwe ukhoko, yathi kodwa thina sinaye thina uNkulunkulu ezweni lakithi. Kodwa laba bantu bazongenza ngishumayele hour kanti bengizoshumayela u30 minutes ngiqede. Thina ngakithi ukhona uNkulunkulu, basekhona inabantu abangenezelayo befundisi kubantu bebatshela ukuthi sinoNkulunkulu thina. Basekhona inabantu abangena emizini yabantu exakekileyo behambisa imithandazo bathi sizothandaza nani, sizwile ukuthi kuyagulwa la ekhaya. KunoNkulunkulu ngakithi, kunoNkulunkulu ezulwini. Alithi iBhayibheli nalo uNkulunkulu ale nawe, akekho umuntu ongamelana nawe. SinoNkulunkulu awuhlala nomuntu ohlala naye uthi kodwa thina sinoNkulunkulu. Hayi masohlala phansi uzongihlumeza lithi iBhayibheli uthi kunoNkulunkulu ozoliqaqa udaba lwakho. Mina ngizomemezela leyo nto ukuthi kunoNkulunkulu ebusuku emlazi uhambela abantu bakhe uzoqaqa udaba lwakho. SinoNkulunkulu thina oqaqayo oqazulula inkinga zabantu. Manini bazalwane, uthi uDaniel ihlakaniphi ngeke ikwazi ukwenza emhlabeni bazalwane, especially esikhathini esikuso befundisi ukuhlakanipha kuningi. Kodwa mina ngizomemezela ukuthi kunoNkulunkulu sekukhona ukuhlakanipha. Athi uDaniel ihlakaniphi ngeke ikwazi ukulungisa lolu daba, kodwa ukhona uNkulunkulu ongakwazi ukulungisa. Kunososayensi bazalwane i-improvile ihambile, kodwa nizothi ebusuku ngeke ikwazi isayensi ukulungisa udaba lwakho. Kodwa ngizothi ebusuku kunabalingi bemlinga benza imlingo, kodwa ngeke bakwazi ukulungisa udaba lwakho. Ngizothi mina
kunabakhunkulu ezweni, kunabathakathi abakwazi ukugibela umshanelo basuke la bayofika eKapa, kodwa ngizothi mina ebusuku kunoNkulunkulu. Uthi baba uMsimanga izolo, ukholo lusebenza kahle makuyilolodwa, izwi lisebenza kahle malilodwa lingahlanganiswa nalutho. Ungamhlanganisi nezinye izinto. Umyeka uNkulunkulu usebenza kahle uNkulunkulu ma umyeka kuba uyayedwa. Ngizothi ebusuku tshela lokhu naye uthi lo mama kunoNkulunkulu esulwini, kunoNkulunkulu esulwini. Ngicela uthinte kanje uthi bafo kuthiwa kunoNkulunkulu esulwini. Uyathanda ukuvela umizimo seziwesi, uyathanda ukuvela uNkulunkulu. Mina bamalunga ngizokwethula uNkulunkulu amenyezelwa uDanyeli. Uthi uDanyeli kuNebukadnezari udlala ngososayensi, udlala ngezangoma, udlala ngezanusi, udlala ngodokotela. Akekho umuntu ongakhuluma udaba lwemicabango yakho. Angithandanga ngizwa bazalwane, iBhayibheli lithi uNkulunkulu owahlulela imicabango. iBhayibheli lithi awusanibonani emlazi, wahlulela imidlizo nemicabango. Uyakwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu ukuthi uyazindla, uyacabanga, afike ahlulele, akhiphe ijudgment kulona. Uthi uDanyeli akekho umuntu Nkosi ongakwazi ukwahlulela imicabango. Wenkosi wafikelwa imicabango ebusuku eyingxoxo. Bakhona inabantu bezwayo, wafikelwa imicabango eyingxoxo. Namhlanje ngifike nengelosi enhle, ngithi ingelosi phela ayifani. Ngifike nje nengelosi enhle, ngavuka ngahleka ngathi yayinhleke lengelosi kade ngifikele, ngoba le ngelosi ithe siyahamba siye enkonzweni. Inkinga yami yangisusa esteringini kwahlala yona ya drive imoto kanti igone nengane. Mangithi manje uzodrive kanjani ugone ingane esingakhathazeki kuwena? Siye enkonzweni, wayesengibuza ukuthi uyokwenzani la uyakhona. Ngathi mina ngiyoshumayela. Yesithi mina kade ngamenywa kuleyo nkonzo. Ngivuka njani umuntu wasezulwini wathi ngikufonele ngikutshela ukuthi la ingelosi yase-Akhi kade ifikile, ithi yona kade yona yamenywa kuleyo nkonzo, kodwa ithi ifuna ukuphekezela mina. Iyangibuza-ke ithi yofika uthini? Ngithi mina ngiyofika ngithi kunoNkulunkulu ezulwini. Yahleka kunoNkulunkulu ezulwini, kunoNkulunkulu ezulwini. uDanyeli wabamba ihlakaniphi, wayihlenga wathi ngababulali laba bantu. Ayikho lento ozobabulalela yona, ngoba akekho umuntu ongakwazi ukuqaqa ifihlakalo oyifunayo. Wokunye ukuxoxa nje, kodwa wokunye uqaqelwa ifihlakalo. Inkosi ifuna wake wayizwa yini into ethi ngixoxela ukuthi ngiphupheni. Wena ungamthi nje umuntu ofika kuwe othi angithi wena umfundisi, ngicela ungitshele ukuthi ngiphupheni ebusuku. Ubusungitshela
ukuthi lisho ukuthini lelo phupho. Kodwa uma efika uDaniel uthi inzima into oyifuna kubantu. Mina ngikakezwa bazalwane, inzima into oyifuna kubantu. Yithi sihambe Nkosi ngiyokintroduce mina ngoba kunoNkulunkulu ezulwini. Angakezwa bazalwane, Nkosi noma wena umkhulu inkosi kodwa bambelela kimi ngoba mina ngazi uNkulunkulu. Angakezwa bazalwane, noma mina kodwa uNkulunkulu, noma mina ngiyumthunjwa kodwa mina ngiyamazi uNkulunkulu. Noma mina ngingenayo imali kodwa mina ngiyamazi uNkulunkulu. Noma wena uyinkosi kodwa wena mawunenkinga ubuza abantu. Woza niyokwethula, woza niyokwazisa, woza nginikeze uNkulunkulu ozoxazulula udaba lwakho. Inkosi ithi, cela ungifundele uverse 26. Inkosi yaphendula yathi kuDaniel ogama lakhe lalinguBelteshazar, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? Awungifundele ngale lapha lakho lesilungu ubufunda kulo. Nantu selitholile. The king said to Daniel, Yeah. whose name was Belteshazzar, are you able to reveal to me Ungakwazi yini ukwambula kimi? Sambe sis. the dream which I have seen Iphupho engilibonileyo and its interpretation? nencazo yalo. Ungakwazi yini ukwambula kimi? Iphupho. Yazi, nasikuthi lento befuna ngishumayele kuba prophet bodwa. Lathi bengayikhuluma kuba prophet nje bengekho abanye abantu. Ungakwazi yini ukwambula kimi iphupho engilibonileyo? Ngibonile. Cela ungifundele ivesi elandelayo. Bese uyayibamba lento nginiyeke. uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, impihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi. Manini bazalwane, niyezwa yini? Imfihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo. uNkulunkulu, uNkulunkulu, uNkulunkulu. Kwakungelika babungidi lele liyasebenza lento kaThixo. Kwakungelika babungidi lelo mezobeka izandla. Sengathi wena ungezwe ebusuku bese utshela lohleli naye uthi inkulu into yethu engaphezulu kwento yabahlakaniphileyo, ingaphezulu kwento yezanusi, ingaphezulu kwento yamaphuphi, ingaphezulu kwento yezangoma. Awufundele lifesi abafanga abantu. uDaniel waphendula phambi kwenkosi Lalela wathi, impihlakalo eyibuzayo inkosi, eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi. manini noma bekwazi ukuthwebula. Akuwatshwe umuntu kuthiwa kuwatshwa umuntu kanti kuwatshwa inkukhu. Umuntu uthwetshuliwe ubekwele ngakwami kwamhlaba uyalingana. Nabanjani futhi? Nezanusi nabahlola imihlola Abahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi. akuthina mfundisi esedelela abahlakaniphileyo, akuthina esidelela izanusi. Ithi imibhalo ngeke bakwazi. Abayakushongo mina phela bazalwane, kanti kusho mina ngifundisi. Bazalwane, kodwa bakhona abantu abezwayo. Mhlawumbe wena mfundisi uzwa wedwa. IBhayibheli lithi ngeke benze njani, ngeke bakwazi. Ungahamba nje lapho ushumayela kuze kube kumgodi
Ushumayela lokho kuphela uthi ngeke bakwazi. Uthi abahlakaniphileyo uthi ngeke bakwazi. Izanusi ngeke bakwazi. Uthi abathwabulayo uthi ngeke bakwazi. Uthi izangoma uthi ngeke bakwazi. Uthi abahlolayo uthi ngeke bakwazi. Ngeke bakwazi. Tshela nokuhleli naye uthi ngeke bakwazi. Uzame kubantu abaronke. Labantu ozama kubo ngeke bakwazi. Noma ngabe bathole ku TikTok labo bantu ngeke bakwazi. Ngeke bakwazi ukuxazulula lento obhekene nayo. Funda sisi. Cabanga ukuthi seliyangena lelizwe. Kepha kukhona uNkulunkulu. Mana ngenyawo ubusiyamemezela manje. Mana ngenyawo manje. uNkulunkulu ngihalela ngathi ngamisa abefundisi. Bamemezele nje badabula umkhathi. Bamemeze ngama-voice abo. Bamemeze le sentence. Oh boy wena. Oh boy wena. Oh boy wena. Siyamemezela. Siyamemeza manje mlasi. Simemeza umlasi namaphathelo. Simemeza lento ethi kepha kukhona uNkulunkulu. Yazi nini into enishayileyo kodwa ke ngiyamemeza ngicela simemezele athi kepha kukhona uNkulunkulu. Asithi kukhona uNkulunkulu. Kukhona uNkulunkulu.
shobe ihlobo ukhoko ukuthi khona uNkulunkulu ezweni lakithi awusanibonani bafekishini athawu Nkosiyami ngimncane mina kodwa ngiyazi mina sinomuntu kaNkulunkulu ezweni lakithi kasibani ongasiza inkosi ngoba mayingafika kuloya muntu ezweni lakithi awusanibonani basabane ngeke iphinde ibe njena ngoba nakho umuntu bafethu ohlangana noNkulunkulu abuye abe ngishoba kade endlala izolo hayi sanibonani basalwane akekho ethi inkosikazi yaseSamaria ngicela ningibheke bese niyangitshela ukuthi lo muntu engihlangane naye ngeke yini kuba kuyena uMesaya akekho umuntu ohlangana naye abe nesimo akekho umuntu kana ukumemezela ukuthi khona uNkulunkulu ngimemezele ngo-2017 kama emyamezweni owodwa ukuthi ukukholwa kuyazenza izinto umfana owayefika edla ama-drugs phakamisa isandla wamukela inkosi wathi angidli nje ama-drugs okunye ngidla ama-ARVs nginegciwane lengculaza kodwa lento engiyamukelileyo thatha isinqumo manje sokuwayeka amaphilisi sanibonani basalwane umfana sihamba naye nami ukholo kwami kwehla kwancane ngathi yaNkulunkulu yemama izofungani yabantu umfana waphila usaphila manje waqhubeka umfana waphila wabackslide abamalunga ngathi nange backslide ebuyela kuma-drugs wathi eselema mkazi wathi ma cela ungibuyisele rehab ufuna ukusizakala ngathi kulungile ngane yami samthatha samfaka rehab mefika rehab bathathwa amagazi mayibuya ama-result bonke banikwa amaphakethe abo ama-ARVs bangamnika bayobuza kusista ukuthi awunginika ngangani awami amaphilisi wathi awunalo wena igciwane kubafana bami abashiye bandleni uthi awumadoda kanti njengoba kade ngiwile nje kade nenzani nisayilento engangishiya niyona phela inamandla lento enihleli nayo lento yangiyekisa ama-ARVs yaqeda ingculaza emzimbeni wami kodwa uNkulunkulu wami washo inabusuku uthi ukhona uthi khona uNkulunkulu yami mamalu kuze manje right utesta negative kuze manje nami ngiyathuka ukuthi uNkulunkulu wayenza ngempela lento awuthi wena kunoNkulunkulu hlalani phansi basabana thani kunoNkulunkulu olifundele livesi elithi waphendula uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi impihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo nabathobulayo nezanusi nabahlola imihlola bangeyibonise yona inkosi uthi ubabura lihulela eminyakeni edlule sasikade sishisa ikhwama zezangoma kodwa kule minyaka abefundisi bona abayizangomeni bayofuna amandla abafowethu inamandla into sikuyona bafowethu inamandla into sikuyona inamandla into sikuyona ethi nyanga yangakithi mfundisi ngingeyena umfundisi ngintombazana njengenoNkulunkulu ngoba hayi ukuthi uzuba umfundisi ngintombazana nje ncane ngene uThixo ithi nyanga yangakithi enkulu eyayihlonishwa igida ngenyoka iqoqa emahlathini ithi
kubantu bayo abeza kuyo bezobhula lalelani nina uma senihamba la bese niyahlwelwa lapha ngasemgwaqweni ningangeni kuloya muzi wakwaZulu anizona ningayiceli indawo yokulala kuloya muzi isho umuzi wakithi sanibonani bazalwane ithi ngoba maningena kuloya muzi niphuphise imithi niphuphise nenhlanga enimgabe zona akuthina bazalwane yiBhayibheli elithi izanusi ngeke ikwazi cabanga ukuthi ukunika amandla enough ngoba ngihamba nambe nodawutha amandla ahleli phezulu cabanga ukuthi ujova ngumjovo right fanele uphume namhlanje ubuyisele intshumayelo entweni ethi lande namandla ukunesangoma. Okay phela mina mangiqeda ukushumayela ngiyafonelwa ukuthi ungayishumayeli lento futhi uswapha ilungu lephalamende wayishumayeli lento ishumayelayo mangiqeda nje ukushumayela ziyangena incingo esithi basopha lezi zinto eshumayelayo azikho right kodwa nithi mina ngosenife ngifakaza ngawewe twa Kristu wami kufika indoda yayisuka la eMlazi hluphekile hamba ifuna ngoba ukuhlupheka kuyingazisa nendoda inentshebe ihamba iyingazi yayingaza yazi yafika ngakithi mayifika ngakithi iya kule yanyanga iyofuna usizo kwakuhlaba ikhiwu ke lapha yana ngoba bebaningi abantu ayikho la endlini kodwa kongeya la eMlazi mhlawumbe ngiyayifanisa kodwa ayikho la endlini kodwa yangeya la eMlazi ma iku sekubantambama inyanga yangakithi yambiza ithi ngibizalani lo baba lo yogqoke kanje mbizeni uyasondela lo baba mayifika ithi inyanga yangakithi ngeke ngikwazi ukukusiza thi lo baba njoba ngihlupheke kangaka suka kude ngihluphekile impilo ingishayile ithi inyanga yangakithi ngeke ngikwazi kodwa wena ukukusiza wena ngicela uhambe ngoba futhi wena uzukulala la ekhaya yathi siyakhiza indlu zokulala yathi wena awuzukulala la ekhaya wena hamba ubuyele estopini uyabona la wehle khona kunomuzo phezulu komgwaqo esandleni sakho sokudla mawubheka ezantsi emandeni ngena kuloyo muzi khona intombazana lapho kuthona kwethemba yokusiza hayi mina angiyena umthandazi ngizingenelwe nje uJesu umsindisi anizwanga nini ethi lenyanga yangakithi ayisangoma ithi wena wabhabhadiswa la ebunzini lakho khona inkanyezi ethi lo baba angizange ngikholwe mina ngangibhabhadiswe nje esontweni lakithi eSheshi uthi wona loyo mbhabhadiso wasesheshi yiwona oyinkinga uyela kuNkulunkulu awusanelanga uthi buyela ngoba uzoxabanisa into zami la hamba la ekhaya wangena indoda la ngakushona athi sikhulekile ekhaya ukwazulu kwaMantuli kubona kwaThemba ila ekhaya wathiwa yebo yathi ngifuna ukuhlala phansi ngixoxe udaba lwami sangixoshiwe ngale bengofuna khona usizo kuthiwa ibunzi lami linenkanyezi ngeke ngisizakale ngicela ninginike uNkulunkulu ake unamezele uthi khona
ezulwini okwaziyo ukwembula, okwaziyo ukwenza yini. Ungabusaqhubeka ngoba lithi iBhayibheli ebusuku abahlakaniphileyo ngeke bakwazi. Usho thini? Ngampela wena uthi abafundisi bathene. Usho thini? Imbhalo ithi abahlakaniphileyo ulolu lwakho udaba. Mhlawumbe singamxoxela nje umakhelwane uthi ayeke olwami sengathi lifuna yena. Usungamxoxela nje uthi hayi Makhi sengathi olwami udaba lufuna lo nkulunkulu omenyezelwayo ebusuku, ngoba olwami salwabahlulo odokotela, ngoba abahlakaniphileyo ngeke bakwazi ukukusiza. Usungasho ukuthi lo muntu nayi indodana yami isiwe kaningi, ingene emlilweni, ingene emanzini, awusanibonani bazalwane, kodwa kunonkulunkulu uthi uBartimaeyu ma ezwa engaboni ezumsindo uthi ake ngigese, ngeke yini kube uyena, ngizovele ngilameze nje ngoba ngifuna usizo. Angikadele ngoba mina angibona emehlweni, angazi mina ukuthi ubani lodlulayo. Jesu Dodana Gatavita khona uNkulunkulu. uPetro uhamba phesikolwane, ma ehamba uqala ngokumemeza inkosi, awunkosi yami bayezwe nabantu emlazi, makuwe Nkosi. Esizomethula ebusuku ukhona umuntu osaswile ukuthi lo mama kahlala hluzekile, lo mama nje uzele mina ngedwa. Olwami udaba olukhuni, olwami udaba olufuna uNkulunkulu, olwami umndeni udaba olufuna uNkulunkulu. Lana imeseji akuyona yalabantu abagwelelana, kodwa le ndaba iqondene nami, yini engidinga uNkulunkulu. Ungababona abantu begqokile bebahle, baxakekile abantu banenkinga abayifihle phansi kwamasuthu naphansi kwamaroko amahlaphinki, kodwa mina ngizomemezela emlazi futhi kubefundisi ngifaka umjovo othi hambani nomemeza. Manje kule Sunday ngoba ungashumayela yona lengishumayelayo, uvele nje mawubamba ipulpiti uthi khona uNkulunkulu ezulwini owaphula izihlakalo ebusile usekendoda after 38 years. Uyathanda uphila uthi ndoda hayi mina inkinga yami umuntu, mina umuntu engenayo,
lenye intshumayelo-ke leyo befundisi sengingayithatha nihambe noyishumayela le ethi mina ngiswela umuntu akekho umuntu mina ongisizayo usungamfuna umuntu sekufikile thabatha uhlaka lwakho uhambe akakwazi ukufika elokishini langakini usale bazalwane ningangamisela ubala mina ngisuka eCape Town bafowethu ukhokhile umpostoli ukhokhile bandla ukungilande eKapa angikwazi ukusuka eCape Town bafowethu wena usale nesimo esingajikile angikwazi bazalwane ukuthandaza insuku ey'nkaka wena usale nesimo sanibonana mlazi esingashintshile angikwazi yabona ngabe nguwe hayi umiswa amandla enshumayelo kuba ngiwe ngabe manishuma ngenyawo uthi ngathi udaba lwami luya-athendwa-ke namhlanje sengathi-ke namhlanje udaba lwami luyahlangatshezwa sengathi inkosi iqonde kimi ifuna ukuzosiza mina ushothi bonke labefundisi abafikela bazokushiya ngesimo esifanayo akwazi bazalwane akwazi ukusipendwa so much wena usala nesituation efanayo ume phambi kaNkulunkulu ume phambi kaNkulunkulu angifuna ukuyothandaza ume phambi kaNkulunkulu mpostoli ufa uLazaro odadewabo bagcwele enga yokuthi uJesu akaba-athendanga uJesu ufika late Lazaro ubonile ethuneni uyafika uJesu uthi uMathu kuba bewukhona awubazalwane awuthi khona uNkulunkulu uthi kuba ukhona ngabe umfowethu akafanga uthi uJesu umne wena uzovuka uthi uMathu ngiyazi ukuthi kofika usuku lokuvuka kwabafileyo naye uLazaro ngiyazi ukuthi uyovuka kodwa bengikhalela ukuthi ukuba ubukhona lalela ngifuna siyothandaza uthi uJesu umfundisi hayi Martha uyilanda kude lento wena ukhuluma ngomuhlo yofika ngithi mina umuhla usuke emaphakadeni weza kuwe yiwo bazalwana ngithi uthi uJesu mina umuhla ukuvuka uthi uJesu mina ngiwukuvuka mina Martha yimina ukuvuka wena musukhalela umuhla oyolindwa abantu emathuneni mina ngiyikho ukuvuka Martha kumi phambi kwakho sakubuwa ukuthi ukuvuka uyakusebenzisa yini kodwa mina ngiyikho ukuvuka ngifuna sithandaze lo muntu othi yavala imvuselelo kusasa angizukusala nalesi simo uNkulunkulu akahlangabeza udaba lwami ukhona umuntu osezwile othi khulunywe nami namhlanje ayingane ngibone senziwa uNkulunkulu ngihamba kwi-frustration umpostoli yabantu abangasebenzi ingane igcwele ibandla ayingasebenzi ama-graduate afundile ngontanga abancane ngihlale emthandazweni ngithi uNkulunkulu ngilwela kanjani ibandla eli-frustrated kangaka abantu abaney'nkinga ey'nkulu kangaka lahlezulu kwangathi kwenzeka imlindo saqashwa ngathi uNkulunkulu ngicela amagama lezingane alotshwe kuma-heavenly court ematafuleni uza omunye owayisedelile ethi ngeke asaqashwa uthi ma ngiyabizwa ko-education ngithi yeke uthi ngibizwa ema-Respect ma ngifika ema-Respect kwathiwa nasi isikole nangu-principal nasi ifundo yozenza uyaqala Monday ngoba kunoNkulunkulu
ezulwini ayikho into angeke ayenze akahambe ayolanda ama-CV abawanyoza abawalahla ingelosi siwadonse siwayine siwabeka phambi kwama-CEO ukhulunywe ngegama lakho ey'ndaweni zokuqasha kunonkulunkulu ufuna sithandaze unonkulunkulu ezulwini loyo nkulunkulu loyo washiya abantu bebamba amakhanda bathi ubhishophu ungene kanjani ephalamende ubhishophu wazini ngepolitiki akanandawo Thixo unonkulunkulu ezulwini angenza noma yini angenza noma yini angenza noma yini angenza noma yini abena kunonkulunkulu ezulwini uNkulunkulu ufika isalukazi sika-90 years sikhokhoba fika uNkulunkulu athi hamba uqonde sana ngoba uzokhulelwa ngoba yikho into engenzeki uNkulunkulu sana hamba uqonde ngeke ukwazi ukuthwala ingane uqolile qonda manje ntombazana ngoba khona into ezokwenzeka uNkulunkulu ezulwini uthi uManowa kumkakhe awungitshele ngomuntu ombonileyo wayenjani isimo sakhe uthi lo mama unjengamadodana kaNkulunkulu kunonkulunkulu ukhona umuntu ose-right othi angasali kule nto le wave le leli gagasi le eliphenduka la e-akhe ebusuku alingakushiyi wena nalesi simo lesi alalingakushiyi wena awumthinta loseduze wakho uthi uyayizwa ileta ehliswa ebusuku uyayizwa ileta ehliswayo ebusuku zothi kuwe unonkulunkulu owehlula abaprofethi owehlula izangoma owehlula izanusi owehlula inyanga owehlula isayensi unonkulunkulu bafowethu unonkulunkulu ezulwini unonkulunkulu ezulwini unonkulunkulu ezulwini izothi mina unonkulunkulu ezulwini akakho umuntu la akufanele asale nesimo sakhe hayi bafowethu uzomemezela mina ngithi unonkulunkulu bangadani la ngaphandle unonkulunkulu ezulwini unonkulunkulu ezulwini ayikho into angeke ayenze ezulwini unonkulunkulu ezulu lihlaliwe uNkulunkulu ongenza noma yini emzini engakazi phume emshado kuyo izothi unonkulunkulu ezulwini angakaze ngene emakoti khona izothi unonkulunkulu ezulwini izothi amlazi unonkulunkulu ezulwini unonkulunkulu uthi lo muntu ohlabelelayo ungithathe down ngingalutho
uthi wambeka haya wangenza umuntu athi qhubeka Nkosi. Bafowethu, bodadewethu, bomama, bobaba, wengane zami, hali mahasuya yina makhaya unonkulunkulu yini babasaya unonkulunkulu bafowethu ngikhula bathakathi lena ngikhula bathakathi unonkulunkulu owemphethe amandla njangangubo unonkulunkulu bafowethu ezulwini unonkulunkulu ezulwini ayikho angeke wangafuni uwa isitolo ukhona usale nesimo esanayo wangafuni ukusala Oh Lord, have mercy. Oh Lord, have mercy. Have mercy on me. Oh Nkulunkulu, awuhlangabeza udaba lwami. Oh Nkulunkulu, awulamanga ngasuya. Ili hanaya namaho. Ali mahasira. Awuwa Nkulunkulu. Awuthi leya namhlanje ebusuku awuthi Nkulunkulu hlangabeza mina Nkulunkulu yiba nomusa awuthi Nkulunkulu hawudala mina Nkulunkulu ngizomemezela udaba olwedlulisanisi udaba olwedlulisa ngoma udaba olwedlula ihlakaniphi ngithi mina nganisa uNkulunkulu kulelo khaya ubone inkaso kwenzela yona wangena ekhaya kithi wakhwana bafowethu wayiguqula izinto awu bafowethu lungile sithandazeni lo muntu oseduze kwakho awunakho usisizakala ebusuku awuthawuna inkosi ingambela awuthina inkosi ingambela ukhona yini umuntu othi Bishop thandaza nami manje usumemezelile ngizwile othi manje ke thandaza nami khona yini lo muntu khona isandla sakho ngisibone othi lwami lolu daba omkhulumayo yimina ngidinga uNkulunkulu ohlangabezanayo yimina ngidinga uNkulunkulu o-athenda abantu alusuke ngejubane la ukhona uzekile nayi solution wena ophakamisa isandla awugijima ubayeka abanye abakhalafile kakhulu wena uNkulunkulu wena nganyami wena thinisu ukuthi ngihlangabeze wena uNkulunkulu wena umuntu
kaNkulunkulu lezi lwembe siyayibona kana niyichithe zizoxoxa udaba lezi nyembezi awubafothu kunonkulunkulu esibili akukhulu isimo semphelo kunonkulunkulu esibili angabuzi ukuthi uphumaphi kunonkulunkulu esibili ohlangabeza abantu owaphulisa inhlangano nalo izulu nangu uNkulunkulu awaphila nawe Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni likaJesu.